Rusija, Kaluška oblast, selo Vaznesenje. Dvospratna crkva Vaznesenja Gospodnjeg. Niša u unutrašnjem zidu oltara. Na drugoj strani postoji slična niša. Dimenzije niše su povećane. Postoji zid od cigle i mala niša. I tamo je niša korišćena za ugradnju peći. Vidite li oborene cigle? Povećana je širina i visina niše. Da stavim peć ovde. Probili su rupu do vrha i ubacili dimnjak. Cigle u zidu su spojene belim malterom. Rešenje za preradu je brown boje. Centar hrama, prvi sprat. Ispod nivoa poda se pravi vazdušni kanal. Za dovod hladnog spoljašnjeg vazduha u peći. Tako da peć ne troši topli vazduh iz sobe. Vazdušni kanal je namerno napravljen sa glatkim krivinama. Za izglađivanje naleta vazduha. Niša u stubu napravljena je prilikom izgradnje crkve. Niša je proširena za smeštaj peći. Razbili su cigle iz stuba. Vidljivi su ostaci crne čađe. Probušili su rupu za dimnjak. Kriva rupa i oborene cigle. Urađena je i peć na susednom stubu. Tragovi prepravke. Cigle su spojene s međim malterom. Iznad ove peći je takođe napravljena rupa kako bi dim mogao da izađe. Ovde je umetnut metalni dimnjak. Popeo sam se na drugi sprat crkve. Ovde su vidljive dve jame. Na dnu jame nalazi se rupa. Ovo je rupa za dimnjak. Usled takve modernizacije zgrade urušio se sprat drugog sprata. Ovu rupu sam pokazao odozdo, sa prvog sprata. Probijena rupa na plafonu za dimnjak. Da bi cef izneli napolje, probili su rupu u spoljašnjem zidu crkve. Ovako rupa izgleda. Cigle su izbijene i usitnjene. Kada su Rusi podigli ovu crkvu, Rusija je bila topla tokom cele godine. Nije bilo mraza, nije bilo snega. Nije bilo potrebe za grejanjem. Ali klima se promenila. Zgrade smo morali da prilagodimo hladnim uslovima. Postavite peći i probite dimnjake. Naučna istorija skriva činjenicu značajnih klimatskih promena u bliskoj prošlosti.